Khubor Pibaro Shakathub Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Minta Kasngi Kilong. York Bishop Pathamai Kajawai Diocese do Reverend Father Ferdinand Kar. Namar Rang Ringkyang Kamariang Kardu Jhur Haki Yogi Han. Lapli ke National Law University Shillong. Batro Kipulit Yasanmut Kinong Pin Huri Hura Halain Kra. Bat Mintang in Pa Shiki Khubor Bakam Benya. Kalong ka Khubor kemen ka bakraw na kabenta ki pat riunget ka balang Catholic jong ka diocese Jowai menta kasngi ka pratarik Naitung ha ka por lai bajimin step ka ket jong Petrus bakot na Vatican Rome lingbao Pope Francis kalapin bana balajit batung yo Reverend Father Ferdinand Kar padar trairi kum u bishop bathamai na kabenta ka Jylla niam Jowai ha ka janmit pratarik Naitung ha ka por lai baje janmit ha ka jingelang habian ki hall parish Latin kra u Reverend Father Richard Majau Vicar General ulapuli ka shithi balatho do most Reverend Archbishop Victor Lingdwa banpen bana pat ba shiki pat riunget ka Shillong Archdiocese yakani ka Khubor bakamen ba u Pope Francis ulathung yo Reverend Father Ferdinand Kar kum u Bishop bathamai ka Jowai Diocese. New Delhi, the 7th July 2023. Your Grace, I have the pleasure to inform you that His Holiness Pope Francis has appointed Reverend Father Ferdinand Kar, Diocesan Administrator of Jowai, as Bishop of Jowai. This provision will be made public in Rome on Saturday, the 8th of July at noon, corresponding to 3:30 hours Indian Standard Time. Until then, this news is to be maintained under the seal of pontifical secret. Let us entrust the intercession of the Virgin Mary, the Episcopal Ministry of the new Bishop of Jowai. With fraternal regards and best wishes, I remain yours sincerely, signed by Archbishop Jylla, Apostolic Nuncio of India. I think let's all stand together and put our hands once again for the new Bishop. Hakani ka jingelang lapenlong ye ka jingdwai sngongo yo blay but yo nong mi kmat jong Petrus bakoi u Pope Francis. Maria mi kani ka Khubor ki pat Catholic Shillong but ha ka Jylla Meghalaya barok away kila kinde da ka jingkemen ka bakraw. Give us the eternal forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Dear fathers, sisters, brothers, and laity, thank you very much for sparing your valuable time. I know it is a very brief meeting, but at the same time it's important that we make this announcement in front of all of you as directed by the Archbishop. So once again, we will continue to pray for the Bishop-elect and for the Diocese of Jowai. And may I request all of you to will go together for a cup of tea in Archbishop's house. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus, Mary, Mother of the Church, Saint Joseph, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much. Namar ka jingrang ringkyang ka bening ha ka ayom tung naduk ki benai perem kata urimpang haduk shiteng ujiliu kalakta shibun ye kerep karyang habarok kawe ke Jylla Meghalaya. Minta wat lada kaladei ka ayom ot ye ki jhur babunjat ni ki lingkha kinong rep kile kenduk mau siang namar ki jhur ba ki bet halingkha kila tron bat kimyo ban khet kum ba ki juyo ha ki snem balala. Kajing sniu ka rep karyang hau niu snem kala pinthli ye ki yo bat ki basa jhur naduk ki jakasor haduk ki nong kendong. Nakadaw ka jingduna ki jhur ki chep ha ki yo ki hat ka dor pat kala rengkang beneng kum ushri haduk be ki nong bam kim la shu ban pendap jingbam hala ying la sem. Kinong rep na lor balas niu ka rep karyang hanadu lingkha ki wandi shayo kat ba ki yo ban lum ban lang. Haba ki poi hayo ki ngak sa ka weipat ka jing sha syukor ha ki mahajon ki bakate kilo ne ki jhur be ki wan ra bande. Kata ka jing penbana ne ki bor sensyar bala mana bat khangi ki mahajon ban sange mardor ye kini ka jing khate kilo kam tre kam AA. Hayo do kani ka jing o kilo kadang yat kumba julong baro shikata.
haba ki nong rep kila pensngau shaki mahajon halor kani ka hukum na ki office usi melim bat jong ka KHEDC ki balakhang ban ot kilo ki mahajon kila juba bakim pediang bat kim menjuri ki te ki hukum kabami na kani ka long tang ka jingya mai ba ka jingya nya kabami lam shanu shanuru kinong rep nakathan maulali bat thenroj kila pen pau ba ka de ka jingdu nong ka bakraw ye kinong rep haba sha ot kilo ye ki ma rep kani ka jing sha khnyot haki bor maryang bat haki mahajon bunsin ke penthat yaki ban penhe ya karep karyang babun ke jingdu nong kubi sampo tek la posisi nong pak no se pia de ko kita habis tinta kan sampo bawa balai pusko पीछे थे बेतन की मारलेप जों की खसीने लेसन की तखा बोन ना शबाद की hilang mat pada kat barang mat ki sudah ada dia te hawa ya nujar baka dor जों की मार की बा की झोर बा ना शबार बत ना ने ना को जला जों एक नो थाई कों का दे फेर ने ya pher nang rem chu ki maka ikata ka kamram जो किसी बनिया कंपेयर जो तखा sudah kita ada bohong kembang sur kasih deh te u so sau dakar yo num yo ne tam yegi je jhur dakar le se yo ne ba karya tang Kerala dindi bangon rujo hinta tang Kerala dindi bangon kelong te dor jong ne pak no oi kine ro kira hinta ya tak hadu dah phi le se phi kum nong khai nong thiet ma te phi le se phi clean em ne se ne kai ka daw ba ni ki ma dakar ti gan keli tang baci om maslat maslap lom bodu na jhur kai ke nu so sau ru ka de na ka jing du na fa bukan dari cinta kan soalnya nama lagu nasional itu nasi sabat tuan kerjanya si setin dan cure dekat baong kadar setin sana dengan te kum no pat ki nong thiet le se hang ne hasnong pi de kum thot kum no ki breu ki don em ki bay ut le se bala tuan kita lihat ini babun pakai kita boleh tinggal dulu sudah jalan kum pi le se ka don em ka jing her pa ka yo le se ko pom thiet kadar kita kajian kita em long ha ka ne ko por ba du na ba ram jhur de long kajian lagu nano te kino kilo kita kecil sedikit lo kilo sekolah long la ta ka la ta ke lah tak tinggal dulu bersih nggak jangan se ka ne ka jing ram jhur de min ta phila ban yetu yengi le sem phi wala chong dukan kham slam ha ki por ayu ba ki ne ki jhur ki sai ram hakapor kumni kin hakapor bala acur asam kilalun dia la don tang so jong lokal dia la mi pat ni lokal pan kasun meneng pat ka long ka ba habde la jam than islam te kacur kacep kaladu te labuan badu te makata sakit udor kamtam kum bikin ki benai lalu ini cur asam umar jongi nang ni pan lalet kelas sakhi dia babha lalet yut sakhi la kep chalan te sakit udor pat hang ni nak kata kadang balai ba hang ni ro duna umdon nak kata kadang sakit udor te kum phi ba chong dukan hang ne ko yo la kha de la ban yetu le se kum no ga yo ko long ba ya compare ni shwa ban man pa hadi thiet kayu ti haba ko haba hamduna kador ti long binong bam ro ta kidang bodbor mo kidang kaya hi long ya im than bikin ya yo hi jing bela la jong nei kum ha ni ki benai pat menta bla ya to kum ba benai mo kini ki benai pat menta la rem palak kum ni em wat mangi badiru jaka bangin thiet sam kilo ni thiet no ab kilo la kilo mal balai ki nong bam kim na su te ban sim sibun kum so saw ki bathiet be chi kilo te menta kim na su bala rem palan ki bathiet buon lu steng kilo spua ki lai thiet mal badan kum phi ba chong ne ha ko de ka don em ka jing ta la se phi no marwangi I don bi ti ba chong surok we di jur oh Jakarta kita te kadon ni namal ba
ladon kayu kami semua dalam bat itu pat basyong kasusyong kat balap basyam satai terlong kita kecil kita kadi kakiat terlong kita hi lada dan hintang hang ni apa yau pat hi terlong beri lawan beri lawan siap ini dia hang ni pia di jur kemat pia tiat bina po yau du pia dia oh iya tiat na yau du iya tiat di bawah iya tiat bawah nama hang ni nama ngi di kusia ladang kien mensom kumtur em te ubah pun imla bandi ubah tho imla bandi tengi du nonggin tingi hap tien tiat wei ca chul na yau ni hap tiat lut ban yo ha nama pinong bam ne lan kra ti entah hi gibon ni ba pinong bam gibon ni bakwa ba hai kata ti dia mentau so sau kini ki kubi ki pol ki poi kat non no skilo so sau ya tiat na yau si spa ya di spa kau hang ni pol ki pol pan ya di nya tiat spa lai kau ni di spa an go kau kumta kau at kau ting hab sim bai kali bai yo nong la jong bai lut bai sep la jong bai kali bai da chu ro ka lut bon hi hab hi ban tam dia mentah ki jur khar ko makin dan chu long na ba mentah da don hi jang ba long da buon ti long da buon chu khar pat rem hi don hi sau lai sau item kun tu don hi ma sau sam item don hi tang ba jong du kharu wadi ka por ka yom kan ni ka balong tum ni ka baslam urem jong du khar nama setir ladu sanir ladu la rem lang đẹp i ba mentah ki podai ka jing ki dor jong ki jur le se kumno ka yo ka hat ki ka long ki briu le se ki hajaka ki khet kilo le se la phet no shkowa na mar ba la rem ki jur ta de wala rem man ma la kamnai thì mình ta kelap poi kat no ba kum so sau ben kat no kilo thai kelap poi sao spa ho salo ben spa ru ho thì phía đây kum no pa phi wala long la thip pateng no na kan bro kum dir la duna kat no si kilo kat no ko pa phi dia ta kan spa ru sau ko toai na yo la poi kat ko dia spa sau ko spa lai ko let's say pikli ne ka ikataw ba karam jhor menta let's say dei na ka buduna jhor ne ta ka pun ding kli ding sayo yang ta buduna ni te kumat kilaram ki jhor kharu kiram jhor khar ta boleh sibu ada Kipat ba jong ka Meghalaya khamtam lele ki samla ki barung shiki kamya sait mukot duma kum ki muktiar haki ying kashari district court high court supreme court bat ki tu ki barung kam kum ki start an haki bank ki karkhana heseng bat ki we ki lat yo kam yo jam menta ki la yo eka kabuk siar ban pentebet shu hakani kalan haba menteri rangba ukonrat ki sangma ula play ka National Law University hamayur bhanj nongthamai haka praterik Naitung haka jingelang baladon lang chief justice ka Meghalaya High Court Sanjeev Banerjee, Education Minister Rakam E Sangma, but Vice Chancellor kanika school ba bathamai Professor Indrajit Dubey. Hakajing kren play ukonrat ula banjuri kajing don kamban bo bet bo renti hakijing tho bat ki kot ek dustur kiriti jung ki jat ben riu lom kanika Jylla bat jong kathan bat kari India barok away. Ula pinpaw yung jing ang note bakani ka school ba bathamai NLU kan long ka shlem jingi kai bat jing tip bakin sai yaki an ki kanon tenrai jing ki riulom hakani ka than. Ula ongru baka jing wan ra ka NLU yaki jing puli ba milay lang yaki pang sayen bat ki pang jing ki an kan long ka way na ka jing puli bathamai hakani ka juk. Kani ka pang jing start kan play ka jing batay batikna yaka jing eday hapring ka sayen bat ka an.
Menteri Rangba ulakular ban ai ke jingkershan borba ye ke NLU naduk minta haduk kipor bandangwan. In the state of Meghalaya, we have seen that a huge emphasis has been laid on infrastructure development. We have realized as a state government that without having the basic infrastructures in many areas, it is difficult to make things happen. Now, we are not saying that we have changed everything. It can't. It takes time. There's a lot of investment to be made, a lot of challenges in front of us. But there has been a very strong and concerted effort to give that kind of a push to infrastructure. And I'm happy to tell you that today the Captain Williamson Summer College is getting a new building. It is almost on the verge of completion. It's not just that college. Many other colleges which we have provincialized finally got the buildings in 2018-19. We sanctioned them. And so on and so forth in almost every sector. Be it roads, be it schools. You'll be surprised to know that in the last 45 years, the 2,500 plus government LP schools which we have, no major investment has been made in these school buildings because of financial constraints and challenges. So in the last 5 years, we have actually taken steps to either give new buildings or completely renovate every single school, and the process is on. And within this financial year, I expect that all the government LP schools, the 2,500 plus, will have a new building or the repair of the old buildings will be done. You will be sometimes sad to see when you go to these villages that there are no roofs on these school buildings. And these are the kind of things that motivate us to really push and get things done. So whether it's the education sector, whether it's the road sector, whether it's any other infrastructure areas, water sector, we have seen many things and investments that have been done because we have felt that without the necessary infrastructure, we will not be able to achieve the kind of goals that we have in mind. Arsengi hadin ke jingya Kulmar halat Nkra police station haka pratarik Naitung ki pulit ki lakyam sangut ki samla ki bela subadon kti hakate ke jingja. Ya ki kerteng jong kini ki bela syakem ki pulit kim pat ya thok pat ba. Ya kini ki samla la ra ki civil hospital banle ek medical check up. Hadin la ra biang ki halat Nkra police station. Haka ni ke juk kesngi la ya lam ki Kashari district session judge ban thokit bat bishare ki. Em là sạch tay cũng đi làm được Khubor. Kiseng bhalang narilum garo kila dawa ni ki bor bepeniat ya ke MEECL ban penjelan no iki kenta penmeding elektrik namar ka load shedding kalakta iki kamai kaji jeng ki patba haki Shillong ka Meghalaya barok away ya ke ni ke jing dawa penjelan ding la tho show menteri kampen meeting elektrik haka pratarik Naitung talo changa anchungni power minister sir AT mundurna changa lekha gusako thurani DC ni true changa onataha archungni uko atani muswanera achik asungo ba garbi stresno angin load shedding tapinga aru mandirangni niknikani ayonmanpla diba chungni dalo nangni kanide ya load shedding ko dengthangat nanga aru load shedding ko garbi stresni ko ragalna nanga maina chuang tan dao mukachirang kataha chuang tan dao chirang ko ba chung dalo manenga unigemen changa solkariyo ya 사그탐나 내니까이랑코 수록갈랑아 알 수과자게 치오데 디모크레시오 제니아마 방사키 자 쿠리나가 자 쿠디겐 우니기만 소카리 제스텝 코바 잔치에 야 노시딩이 비링고 남았다 자 쿠가 파치나 자 소카리코 모몰라 베텔라
Haka Pratrik Naitung UAC Momin BDO Karera Parasin Adi Block ulapli ke ying do bilat bathamai jang skul hikai sojan Hagaru Badha Southwest Garo Hills. Da ke jingkemen ke bakrau ki samla na kani ke shnong ki la ai ki jingruai bathiang hakani ke sngi. UAC Momin ha ke jingkren pli ulong baka sorkar kadang don bon ki jingtmu ban kintiu bat ben priang ya karoi kapa ke puli puthi badi ki skul hikai terekam hagi thanyong kendong. Ulakin tui ki samla ban sumar khoj yakni ki ying skul bat ban peniha bat ke jing khoj ki jan baki so. Kilong kami kilong kpa bat ki samla shinrang bat kenthai kila tut shakani ke jingelang ple yakani ke ying do bilat. Kilong kami kilong kpa bat ki samla shinrang bat kenthai kila tut shakani ke jingelang ple yakani ke ying do bilat. Hakastak jangka Pratrik Naitung Hashnong Pendeng Umyong Mairang kalapin Khubor ya khatlai ngut kisamla puli na Mairang ke blapas bah ke examen SSLC but HSSLC jongsnem arjar arpulai haka jingelang ka belingkot balapulong hatirot sing Memorial Hall haka bakashnong kalasami ki sernot bat ki buskit bisa. Haka ni ke jingelang la donlang usordar Pendeng Umyong uba bornats imyong u General Secretary ba lambok nongrang ki nongkit kam shnong ki kimi ki kpa lembat ki bahing asem jong ki samla puli na kani kathan. Kashnong kalapin Khubor mi samla obinas wajri ubalayo ekakardan baar haka 5th International Thai Martial Art arajar arpulai kabalalong ha Thailand. Nata Water and Electricity Committee Chairman Mr. Kodil Walang, Secretary Mr. Quinn Kurba, the Khubor Secretary Dong. Paro naduki mambar juga sisi kini ki samla puli jungi kime ki pak baulang hagni stop ba ublei una ke kukur do epi hag si ki por baro ba ngindon bat kewe ketong ba ngi trestong nading tre hag do no kam chairman man punya di program berdasar Terkepat ia ikong rustina melawan ikimi semarwan Ibakadu Dong lumerlong ni samla jungi ulayo yang ka silver medal award ha ka 5th international kablalong ha province stadium Thailand terik khat adu khatnya match arajar apulai digani lade ka buram ka ba kraw yingi ka snong bat ni sngosaram don ni samla ba wanra ya ni ka silver medal ha ka je kon jang ka partai barakawai tungin aibian kita Pon, kini kita lekai, bagi Nepal, natabat sikiway, lugas nang dalam Kristen. Khaddu midon way ubalara ya ka nam ka buram
Feni Lisa Nomram Kon Jabati Borlan Andokan Si Korwa nak boleh nak negasi nong kau jadi kat ini ipan bagi macam negasi nong idap daka jenis nong sarong jengkeman nama ba nalek hai exam bat lawan ra keburong yang enam burong jong senong yong tinggi dekat lo sisa nong sarong nak benda kene ka burong ke baki lebha niya itu benang lebha susu nang mi sekma de banam Islam ya kapor ya kerpa ya pun ba kual nangrum dari zaman jom kenika election committee saudara sekretari baki dan padang Empau di play fi kisiden baro hak lainun hak sang patu kobinas special award KIP kikmit pang kibalak panya wan senran mukrasta ibesbon na kemtakan lepor ibesbon dengidon daki kriteria jom kasnong kini kibangil ajet Bangladesh kibangil ayo ya kene ka kusnam certificate nanta ka memento sa jengan ma ringkat di token jing ai award bal pembe de kasnong mapi kat lainun la dei hok bayo ya kene ka disiplin namar kila ya lepha to sana Seven ya pun saya ikut apa ngambil yang juga di program. Apa ngantuk adon kam seni geramba benda kere hakno no ketpana. Nang mulai mendamusan ayo seom ni. Bat dak itu ki Khubor ngila poisha ka bakut tat hadu penginde syambiang khublei shibon.